Mwancho morigereri tuko liarero nigo ekansa ege Adventista ya chaka ebigutwa asenjere ya bene gusechi kambi asinsemu murikito giripatikobi nigaikana ase kanisa ya Mugunga guseke gutokia Mugunga asanyara kabaga gutwara ndio report rokobwatia nase chikambi icho mwaka uyu iga chanyana ko bati gutwara team guse ringana rinene great controversy ase twatara ase kanisa ya Mugunga twamunyora umupastor Evans Kembero Ngondi oyora amarandi ya sense meyo na akoreresera ububigwanya ko abako barro urwasa matemu wa saitani ujyaso umutima ko basinya saye akero tukuliria wona iga amatuka iga tule state Kenyere abekorekana ko bere nkomu ekiyeko gerokora umuikoro chengambuya tunyara ko tukwonera abantu amangana yiga maya ngano nyetokora ebintu bire bikong economy esinyete marwire kisegi megomo ya kira chingaki nabana gote Kenya nga oyo bwiye korato obobwi oyo bwiye katwanyora mutumuka asale nyaka twenda asi Yesu Kristo ano twanyora utumuko lakini ebinde natunyakolera abarayi tokaleki mbago to mutumuko umupastor onde Joyce Nyagaka nere naresera umuchakano bw'eseyi enene gati ya saitani na nyasaye boronge after that you know Lucifer had been assigned ati ni raba malaika once and he was honored ekinikia akorelekana kwaye ivalingi kima unama nkate. That is the origin of the controversy. Abuno isiria chakiriti odotengwa kwa wanyabantu maji hakuna kitu iliyoletea shetani uchungu hasira jina sisi kutoka kwa Biblia Swahili na mama wamesema ni damu, yaani wivu wa ajabu ulitokezea kwa umbaji wa mwanadamu. Ndio manyanga naye odotungwa kwa muntu na kukua agerepe shetani akawa na hiyo wivu ya kusema kwa nini sikuwekwa kwa hiyo komiti. Joyce Nyagaka na akana gutumeka ibwe binyasaye bike nabo igo gutwara ibintu bire mamincha na nyasaye nabo igo gusasima kwaye. There are some women here today this morning. Badikirita bani this morning. Wana tadi kwa merendo na toraria. Mkajaga ucha. Ese kambiaje kusibalikani. Lakini nari na kanyasa na kukalipwa so manga nyasaye yabo tebanga rusi nyasaye everybody. God doesn't compete. Mungu ambao unasumbua ulimwengu, the origin of jealousy, yaani mchangamano kutoka kule huko wajukwana. That is the introduction part. I want to say that the great controversy is that man was created without the knowledge of Lucifer, who is now Satan. And that is why Nigale shetani agutuhi tutafuta usiku na mchana. Chikambi cy'umwaka uyu iga nigo kiri na ekirenga kya great controversy yigucunyora kwage kwererwa na koleta abantu ange na nyasaye kurwa samatemu wa saitani witerano gumusingi bwo gusari kwaye kurwa igoro kuri Gotergatembe TV kurwa sensemo ya Mugunga Mareta Nencho Gilbert Kobi.